हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम अस्तना आंबेली. काल हांव एक्चुअली रियल ईव्हीएम मशीन सेट, बॅलट युनिट, व्हीव्हीपॅट युनिट आणि कंट्रोल युनिट हे तिनूय काल कलेक्टरेट ऑफिसान जे डेमो आसलेले त्या डेमोक आय हॅव गॉन एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह. दिस इज द कार्ड ऑन वीच आय हॅड गॉन. बेस्तो एक कोण दुसरे पार्टीचे भितर हांवें एंट्री मारली, रियल जेन्युइनली एंट्री मारली इन द नेम ऑफ अनदर पार्टी. आनी म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें हाऊ दीस ईव्हीएम सिस्टम ऑपरेट्स. सांगपाक म्हणल्यार आमच्या गोंयकार लोकांक त्वरीत पडून म्हज्यानी कडेन जाय तें समजावंक जायत. पूण वॉट अबाउट पीपल हू आर नॉट मच एज्युकेटेड, not much exposed with this respect to that EVM, it is very difficult. 5 वरां लागली फकत what you call as a loading unit. ह्या loading unitantल्यान फकत सिम्बॉलां लोडिंग करपाक उणें म्हणल्यार 3-4 वरां डिस्कशन आनी डिबेटीनूच गेली भितर. आतां पयलो मुद्दो म्हणल्यार हिंगा ते you need a lot of educated people to understand how this system itself is working and how to put it into operation. आता इतून इतली थोडी नॉलेज जाय पडटा कंप्युटरांची, सॉफ्टवेअराची, आयटीची. आय डोंट अंडरस्टँड हाऊ दिस होल ऑफ इंडिया विथ सो मच ऑफ इतले एज्युकेटेड लोक ना जाल्यार ते गांवांनी जेन्ना ही युनिट्स दे आर सेईंग दे आर ट्रान्सपरंट एंड दे आर गोइंग टू शो, बट पीपल हू आर गोइंग टू सी द डेमो तेंच्या तकलेन वचपाक इतलें डिफिकल्ट आसता. आमचे सारके भुरगे थिंगा आसलेले जायते जाण आनी चड करून गोंयां बींग लिटरेट एंड एज्युकेटेड विथ हाय एज्युकेशनल क्वॉलिटी विथ वन ऑफ द हायेस्ट लिटरसी इन इंडिया, आमकां जर तर इतलें डिफिकल्ट जाता तें समजोवंक आनी तें जाग्यार घालूंक. इमॅजीन वॉट विल बी द केस इन मोस्ट ऑफ दीस नॉर्थ इंडिया. आतां लेट मी कम टू द पॉयंट. आतां काल हांवें तो डेमो गेलो आनी हे डेमोक वचोन हांवें पळयलें. इट वॉज रियली हॉरिफायींग. दीस इज समथींग वीच वी हॅव बीन फायटींग फॉर विथ ऑल गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम म्हणून एंड इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएम. It was a very sorry state to see. EVM machine loading जाले, symbol loading unit SLU म्हणा. हे सगळें जाल्या उपरांत मेन म्हणलेले ही सिम्बॉलां ते थिंगा इंडिव्हिज्युअली घालिनात. रेडीमेड सगळी सिम्बॉल्स विथ नेम पळयले हांवें. रायट फ्रॉम नंबर 1 आसा BJP, नंबर 2 आसा RGP, नंबर 3 आसा काँग्रेस आनी 4 जाण कॅन्डिडेट आसा आनी एक नोटा. जाल्यार हे सगळे तेमी पयलेच रेडी करून दवरलेले आनी दे पुट इट इन टू द कंप्युटर्स अँड फ्रॉम देअर दे पुट इट इन द अनदर युनिट इन वीच इट गेट मेमरायज्ड आनी तो युनिट मागीर ते ईव्हीएम मिशिनाचे पळय सेट आहा तितून घालतात. So this was well noticed by one of my colleague, Mariano Ferran. आणि सदानंद म्हणून एक एडवोकेट आसलेलो. ते जाल्या उपरांत आमी मेन हॉलान येयले वेअर रियल ईच मशीन वॉज टू बी लोडेड विथ दी सिम्बल्स. आनी म्हजे कडेन आय हॅड बूट ईव्हीएम मशीन युनिट नंबर 33 वीच बिलोंग्स टू नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता इथून पयलो वेन आय वेंट देअर एट 32-33, वेन आय वेंट देअर 32 and 33 आहले. वेन आय वेंट देअर आनी इन रियल जेन्ना वोटींग जालें हांवेंनूय बटन प्रेस केलो. हांवें पळयलें स्लीप येता तें. Paper. After printing the candidate details, it remains for sufficient time, approximately 7 seconds, so that the voter can see through the transparent window provided. After that, the slip is cut
and it falls into the ballot slips collecting compartment. The third section is ballot slips collecting compartment, where all the slips which are being printed by the And the VVPAT machine, the slip which I was expecting to come, the slip aile hore. But it was shocking to me, the point which we are trying to make it clear, that the VVPAT machine light on asta, which remains on for 7 seconds. Well, symbol poile, VVPATacher print out yelo, elephant mallar elephant yata, apple mallar apple yata. I saw this, no doubt. But the problem was, I had noticed or slip disti potta 7 seconds, put a slip ballot boxan podna. मागीर लाईट ऑफ जाता. लाईट ऑफ जाली म्हणटच तो स्लीप पडटा म्हूण ते ऑथॉरिटी सांगतात थिंगा मडगांव. आतां तो स्लीप तितून पडला पडोंक ना, दॅट आय कुड नॉट सी. बिफोर द स्लीप वॉज कट, द लाईट्स वेंट ऑफ. So that means I noticed that the cutting of the slip may be taking place after 7 seconds. Maybe in the 8th second or maybe in the 9th second. पूण म्हज्या दोळ्या मुखार हो स्लीप कातरोंक ना. The slip does not cut. So I went to complain to the authorities there why the slip is not being cut while the light is on. So either the slip should be cut in the 6th second or the light duration should be increased to 10 seconds at least, so that the slip is seen being cut and fallen into the ballot box. This is not happening. So our Magta Nokakode, not only Goans, all over India people, please notice this and wait till the slip which you all see gets cut while the light is on in the VVPAT, and see that that slip falls into the ballot box while the light is on. It's very important. So we have already complained to the authorities, and now our leader Sadanand Bab and Marian Bab Ferrao, they are also going to give it in writing, these things. But before anything else can happen, please, Soglangal request Kutta, after you all press the button on the ballot unit, see that the slip which you see is cut while the light is on, and see that that ballot falls into the ballot box in front of you while you can see it. It's very important. Make a note of this thing. Sogle amche goenkarankoden upkar magtolo. He मातशें note korat. And this is not, I am not talking in the air. I was there for the demo yesterday. And this is what has happened in the Nue constituency. So please, Nuekar chod korun should be very careful and chotrai dora. And this is not only for Nuekar, it is for all the people in all over Goa and for the people all over India. Dev Bare Guru.